tidak asugan aya di puskesmas si Markona kernaon itu Markona itu lah saha eta nu kagelepak saya eta ibri ku saha ibri 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 kunaon ibri ibri ada ida kunaon ibri ibri kering punya ida ayo tuh kamana rek ka puskesmas ida antar tuh mana bisa nganter ayo ida antar tidak hampura idanya heeh bae ada ida ada jeung sorangan atuh da jeung batur kok mau batur bisa sorangan oh si unana ida power hariwan teh anjing ida we anu Gila aja lo, udah cari-cari dari tadi. Hei, ngapain lo kesini? Lo ngapain? Ngerokok? Lo lagi ngapain sebenarnya kenapa sih? Hah? Udah kenapa-napa? Kenapa gitu? Kenapa? Lo tadi ngelamun lo kenapa sih sebenarnya sih? Jujur aja sih. Gue tuh bingung sama si Muha. Bingung sama si Muhat. Lo hari gini masih ngejar-ngejar si Muhat. Iya. Gue heran aja sama lo. Selera lo tuh rendah banget sih. Kenapa sih? Bukannya rendah kan dia ngasih harapan. Bayangkan lo nggak, kalau misalnya ada laki-laki ngasih harapan kan nggak juga pasti. Ya Allah, lo tuh bisa ngedapetin cowok yang lebih dari Muhat. Iya makanya gue lagi mikirin di sini. Udah sih biarin aja dia berhubungan sama si cewek siapa si cewek kampung itu. Iya, gue emang udah relain sih sebenarnya mah. Banyak sih sebenarnya emang cowok di dunia ini banyak. Tapi kan aku lagi mikirin sekarang rata-rata ya cowok-cowok kampung kok gitu. Atau gini aja gue punya ide, lu boleh deketin Muhat tapi cuma sekedar manfaatin doang. Tapi kalau lo soal perasaan gak usah terlalu mendalami deh kata gue mah. Iya sih kata aku juga kan mau berpikir seperti itu tapi ya udah si Muhat mah udah buang aja karena kan udah merelain sih buang gue daripada si cewek kampung itu siapa sih Nini Neng sih itu Juga sih lagi ngedeketin cowok sih orang sini kampung juga. Iya aku lihat gara-gara lo kemarin gue sama si di rumah Bu RW katanya si Yanti ya lo ngedeketin cowok si Yanti. Cowok Yanti Si Rudi dia bilang dia nggak punya pacar, dia lagi nggak deket sama siapa-siapa, makanya dia deketin gue. dasar laki-laki kampung semua di sini pada kadal pada buaya Ini bener-bener banget sih emang cowok-cowok kampung tuh kayak murahan banget sih. ya kata kemarin katanya si Yanti cina pengen ketemu sama lo pengen ngobrol gitu Ya ketemu aja, kenapa nggak ketemu dari sekarang? Hah? mendingan kita cari cowok lain aja deh ya gak usah ngebahas cewek kampung Kamu lebar anjing ya. cowok kampung mendingan pergi aja Kita cari. Jadi gini. Kita mau nyari aja nih. Masa kita yang nyari sih? kalau nyari si Yanti pasti gak ada deh kita nyari sarapan aja ya sekarang kita cari cowok aja gak usah mikirin cewek-cewek kampung sih Ya, itu suami orang anjing.
Kemana? Kemet! Mana kenaon nih? Naon atuh cing? Bantuan ya beli ke hujan nih cara jahitan pokoean aing meuli cara rape peuting. Ini biasa nage sorangan atuh cing. Ya tuh biasa we peuting geura jaba digeder aing mah can masak, can beberes ngan maneh mah. Teu karunya gitu. Sia masak itu peuting ge deudeuyeun. Gak ada orang teh hayangan capek we anggar atau maneh teh meuni kudu ngarti ka pamajikan teh nih. Tinggal ada hujan kieu teh kumaha baseuh deui. Ieu sok we gawean heula atuh iki maneh teh. Seragam si Otong jabat kita geus bersih kieu. Ya sok mah sia mah nyucikeun ieu patut. Kumaha gitu? Tinggal ieu naon bodas-bodas. Balik dari info, ada pokok sok dia tak papakan yang dia. Aku udah tuh bantuan mana ke mana dia tuh? Kira. Kurang udah ka diheula tuh nya. Kemana deh? Ke ka dieu biasa. Naon? Terus dah aja mana? Nyarek meuli deungeun atuh imah. Oh. Tinggal moal ngalebok wae. Nya. Heeh, sok ade. Tapi tong dilas ya awas muka panggil ku aing musuh. Moal. Jangan kemana? Ke depan teh. Ke depan kemana, Kemet? Beli sarapan. Sarapan naon atau tidak hoyong, tidak lapar, pang beli atau tidak? Hoyong naon? Naon cikan teh jeung es atuh pang beli capcin. Eta wae. Nya atuh. Bener nya Kak Kemet. Siap. Omat lain siap-siap. Heeh. Isi Kemet ini rurusuhan kuliah rek ka mana sih kan rek ketemuan kitu dah. Urang keturkeun ah. Ampun, si goblok anggar wes Kemet kemana? Kok sakedeung. Aing nih, itu kayak hujan. Aing ngorea mangkatan jajahitan di. Aing namun kapanggih nguseup jagor ku aing. Smartphone kenaon ah. Nah, ieu nom opat iki ke kuat 5.000 makanya udah candahar ti isuk teh yang barang gayem warung can aya nu meurian tadi aduh aku kamaran di sapi. Cak, Kenaon? Ya ngopi buru ka dieu. Ya di kapan kitu nah. Rieur aing nunggu si Kemet kok aing ditangka bantuan dia nyari jahitan popoean. Tadi kan cedeung. Ayeuna untungnya panas muterang deui jadi poin teh jadi. Bener aing mah ke jahitan enggak panas deui. Teuing cuaca teh ekstrim kieu. Eta aing pabur aing si Kemet sok ieu nguseup paruh mah aing mah dieu si Jupri goblok tah. Kayak terus mah da menang lauk kedengeun. Nih lohong mun menang hiu balik lagi nih menang lauk sagede kecil oge. Emang siapa hiu? Ya lamun aya apa kok hiu. Nah lamun mawat teh kadang 2 siki hiji paling ani keur naon atuh da. Kitu mah geus we meuli lauk sakilo apa itu masak si mana arek dahar dah isi urang teh eta mah keur hayam hungkul. Balik si ulang karunya teh balik. Ya bae ada sakilo. Bener curiga ada bener pirasat tidak mah si goblok gerani teh nyen wae masalah kemari ku si Bu RW teh diomongan ayeuna ieu si Kemet dasar ateul awewe teh ateul meureun yang eta mah yang dikere
ibi teh ida teh keur moe-moekeun nya urang cenah gitu alah cuy teh naon Ai si Yuni nak kemana gerak itu diantep gitu teuing teu apal atuh sorangan di ya ku ida teh dianterkeun ada pingsan di dinya ngajoprak karunya jeung laleuleus sigana teh pas diperiksa naon cenah ini udah batuk gitu aja ah Pikiran cek mah abi sigana mah. sigana mah pikiran ongkong meureunnan batuk gitu mah nya teu jadi emplit di imau sasaha si bibi eueuh si Erna eueuh heeh ka mana tuh si mundur wae aya motor ka mana Bu RW biasa di si Erna ini Neng pengiringnya tuh ini kan kerja kuliah tadinya mereka si Yuni Kak Rani si Rani terus kumaha atuh ayeuna ida ka mana mau ngilu jongkit moal ida mah rek balik heula lapar dadah kembali lagi rumah Ibu tadi mau sesaat video biasa aja si Erna gitu Mana? ngopi naon itu bagi-bagi Ada ya, siap kumaha eta? nah orang jung beak udah tuh Dari tadi yang ngopina oge. Ada jung ka dapur. si kemet kemana Heuing beta bebejan teh. Kembali deungeun nanti da gangguan lila teh aya. naon sia ih si kemet jeung awewe sih ada fitnah Da udah mah sok ngagosip anu teu-teuan. pasti olah geuning kayak teh pangi jeung ida heueuh cik ida teh akemet lari ka mana ieu geus gorengan cik teh ida hoyong atuh cik teh gitu kan akemet hoyong ida ge lapar gitu tapi si akemet teh jangan nurusuk gitu nih kan nya oh nya teh ida cenah ida gitu jangan nurusuk ai ida teh da firasat teh enak ya ida teh dituturkeun ditoong tapi bener sih ya jeung si eta si sasi eta anu kemari dulu RW oge di omongan di omongan si Rani si Rani geus Angel heeh atuh da eta mah pugu deui geulis atuh eta pinjek Gimana eta panggilnya si Kemet? Emang aing teh geulis ya teh. Di mana? maksudnya Di mana eta si Kemet datang guys? itu di sawah di Enggak emang bisa nyatakan fitnah kayak nyalihan pembuktian atau kumaha. emang mana teh cemburu Cemburu enak pembuktian anak itu nya apa cemburu atau yang aneh? Maya tuh sadar diri dia mah geulis cuma Ganeng si maling goreng pak aing teh. itu di saung Maunya di saung. aslina ida mah bisa mah biasa mah Maunya nu awal mulanya Bukan balik teh. ih di saung bari keur marenerkeun eta braha Bener sapu aing ada ya iya berita ih bener keur Kata siapa? marenerkeun Pas aing emosi siapa?